Hunrei takatanga kan lo thlir le nga hlel to KTP Upper Republic Branch thutmuan rimoi hun chu kan lo thleng ta he thutmuan rimoi huna pathian fakle choi moina hun kan man tur hi thlir tu zong zong ten tharawa lokna in chan ngai kan be se ani Christian Thalai Paul Upper Republic Branch thutmuan rimoi hun min hruai thleng tu pathian hna lom thu omro se pathian thu ilongai thang u Johanna bungthum chang som parukle chang som pasari thu pathian in khovel mangai ema chuti chuan afapamal nei chun ape a ama chutu po aringa piang an boral lova chatuan anunna an nei jok nan khovel thiam lo chantir turin pathian in afa khovela atir lo khovela ma awanga andam theinan atir ani zoke sam zana ramzong zong ta u lalpa choi moin hlim takin aw ro u lom chungin lalpa rong bol ula hlasa chungin ma a local ro u lalpa chu pathian ani ti shero u min siam tu chu ama chu ani a ama ta kan ni ami tele aran tlat namhuna beram ho te chu kan ni lom chungin a kong khara chuan lut ula fak chungin a biakin hung chung kotlaya chuan lut ro u anena lom thu sei ula aming fakra u lalpa chu athasi a angil leina chu kum khuwa in a omanga arinom na chu chuan zong zong thlengin a omang lalpa na thu malsom ro se Chachin tha Johanna ziak kan hmu khan pathian in khovel amangai zia kan hmu khovel le achunga thilom zong zong te mangai tu pathian chuan mihring te min mangai em maya suala wanga khovela mihring inat pathian anai thei to lo nuwa afapamal nei chun kantan runpe in chatuan nun kan nei le theina turin he khovela laliswa Krista kan hena aron tira chu laliswa Krista chu chatuan nunna kan nei theile na kong om chun ani tunhuna thutmuan rimoi mangtu zong zong laliswa Krista chandamna ringtu zong zong te hian ti tur bat kan neya chu sam zana kan han mu ta kan khan pathian mangai na kan chan le na tur chuan fakle choi moi hi kan ti turani ti hi kan hriat apoi mo hle mai ama faka ama choi moi turin kan rilru kan ngai tu na te anen lama hoi thartir le ila amangai na kan chan le na man ruwa kan ti thei sang bera chu ama kan faka ama kan choi moi hi ani ti rilru puin he kan hun man tur hi hun mangthak turin kan hanin som ani lalpa na thu malsom ro se pathian ma kunin itong trayang u olalpa kan pathian thu tak min mangai tu zanina hian inena kan ron thlen fo to thin angin Christian Thalai Paul Upper Republic Branch ten thutmuan rimoi hun te kan lo mangta ani a kan hun man tur zong zong hilalpa nangin min ompuin min kai hruaila ithuwa kan ngai thak ta kang khan mihring thiam lo chang to nu chatuan nunna kan nei le theina turatana lalpa laliswa Krista min pek nangma kan mangai le theina man ruwa nangma fakle nangma choi moi turin zaina hen hun kan ron mangani a nangin min ompui min kai hruaila kan o ka te nangin min ti chak sakla nangma fakna nangma mangai tak na ne na kan hun man te nangina min man pui turin kan lalpai so Krista mingin chung chu kan ron dila che amen Swat
tuna zai kan ngai thak tur te hi sang lui trio te ania anni hi KGP member ani hun lai mai ni lo tun thlenga ka kan ngai san le kan chuan te anni a Mizoina meche group zai kan nei zinga athiam berpo le atlo berpo ti la kan soi swalom lowe vo big group member te khan nia piraski le pyramid pe hi chu tin synod choir le basic choir member te po anlo ni to a tin anzinga ami pa om chun pumala hi basic choir conductor re tak lo ni to ni in mizo zinga gospel band kan nei chaber te zinga mi job daw ta an vocalist khani a pathian fakna hlamoi tak tak te po lo phwa to ni tuntu ma hianin puthan hlupuya hlalelin mangin pathian fakna an ron sa dona ni sang lui trio te hilo so mangu to hey malum ka so nang lo kem na ne ze hey na min pela why sen pasatra ni fo hey turin gil dei nan samo bit na vong ka ti nang lang try min siang la lali swallow kalena hakin kazaya mangay na akha chung zeli kita mingan lam hun chuanin tao mga min ladang ri shinuya so ngang lo kem na ne ze hey na min pela why sen pasatra ni fo hey turin gil nei na samo dit na vong ka ti nang mang na try min siam la lali swallow kale na hakin kazaya mangay na akha chung zeli kita mingan lam hun chuanin ka o mga min ladang ri shingun ya Soang lo kem na ne zel hey na min pela why sen pasal tra ni fo hey turin gil nei na nun sang mo big na vong ka ti nang mang try min siang la nang mang try min siang la tuna zai kan ngai thak tur te hi KGP Upper Republic Branch shwai tu lo ni to thin te ania anni hi an hun lai chuanin member now te zo khui khom thiam tak mai te ania tun thleng hian anni hi kan la thlel thin em ani an hun lai hianin Kothran Zaipol conductor tele Zaipol rongbol na ngai lu thin em te ania anjinga hian Mizorama Zaipol kan nei chaber ti jinga mi basic choir member lo ni to thin te pon omani tuntuma hianin lungaya omlong te hlam mangin pathian fakna hlan ron sadon ani sang lui male voice te ilo somang u Ina lui pui thim chu kan dai kai huna chuanin
na ang chung buwan na amin jem tira lung ngaya om to lova lung ngaya om lova chung gam ken chua ram wa ma chua na om ngai lo na lui lui ya chua ya chua ya chua lo sa tua din dia e ren fo chu e din tar e din tar wa ma sian mo ya angel dun de dun tu kan le to ama aro pui do hallelujah maya om go chu ram ma chua he ta lung mai quay na chung pui xin quay a legi ma lai len ro lung du te nen kan in chen len tri za tuan pia ra ko pui lung to blo na ra ma chuan lung ngai ya om to lova lung ngai ya om lo chang kan chu ga ken chua ram wa chua na za om ngai lo na lui ya chua ya chua lo sa tua din dia e ren fo chu e din tar wa ma sian mo ya angel dun de dun tu kan le to ama aro pui do hallelujah ngaya om go chu ram ma chua chu ram nuam hun sing trong del chung na kan len hun chua kan cham dam tu mel e moi tak chu kan mu anga avaro pui don em amangai na kan fakam lung ngaya om to lova lung ngaya om lo chang kan chu ga ken chua ram wa chua na za om ngai lo na lui ya chua ya chua lo sa tua din dia e ren fo chu e din tar wa ma sian mo ya angel dun de dun tu kan le to ama aro pui do hallelujah ngaya om go chu ram ma chua KTP Upper Republic Branch te hian tu naya female voice thatak mai kan neya ani hi branch chunga mai ni lo bial chunga te po an zai te kan ngai tha rongbol na ate an tho lok emema tun tuma hian aso to long pularwa felapa chuaw hlaphuwa mangin pathian fakna hla an ron sadon ani female voice te ilo somang u
nang chau hi ke in hum him na chun le zana min thamuan tu ka kong kham le sor na sakara min muan tu ka thiani ni ti in Chris MS dong ke manchuan pathian fakna hla thatak mai alo phua chhuaka he hla sa tur hian tlangwala lompuya le nulal ren chani te elo somang u upasila zar moya chuan hring nun hi enge nia kan ngai siam tun hring nun hi enge ni in angai vele amak athisen me wasenga chan lo hian seng hian karing lo ti in hring nun ti hla mangin pathian fakna hla moi le thinlung hne tak mai alo phua chhuak ani tlangwalal tin sanga ilo somang u